ikintu cyo kwibuka afanderete makanika. Yes. Twakodesheje sale mbere y'igihe. None dukodesha sale mbere y'igihe, abo bagabo 4-5 barabimenye. Babimenye bahita baje kuri ya sale y'aba ijya sale twakodesheje. Bashike babwira abazungu barababwira ati no, ntaba bantu mwamukodeshereza sale. Bafite fundraising yo kuja kugura imbunda zifasha imitwe bazayita imitwe y'iterabwoba terrorist urwanya leta, ngo M23 ngo twirwaneho, ngo ayo yose ngo ni imitwe y'iterabwoba urwanya leta. So ariko kubwa amahirwe abazungu n'abantu b'ubwenge bababona nk'abasazi, bababona ko ari abantu binteranya, bababona ko ari abantu bataye umutwe, barabisuzugura. Gusa abazungu ntaza reka kumenyesha, atumenyesha amakuru y'uzabaye ndetse atubwira n'abaje abaribo, kandi kiza gitangaza nuko baza bagenda bihishe ariko kumanywa bakagaragara bakaboneka. Nyuma yo kubwira abazungu ko batagomba kubaha ikibanza ngo mwibuke General Rukunda Makanika, abazungu bamaze kubibabwira, mwabyakiriye gute k'abanyamuhana ndetse n'abashitsi twaje tubagana? Ni gute mwabyakiriye? Mwabashije kongera kuvugana n'abo bazungu gute? barongera babaheza iyo sare? Mukuri twari tubizi kuko bagiyeyo, ariko twari tuzi kuko nta kigiyeyo. Uzi nko kuvuga ngo umwana gukubisa agashi, wenda uramukurikiranye ngo ugiye gukurikirana umwana ngo gukubisa agashi. Donc twari tuzi ko nta kigiyeyo, niyo mpamvu tutatinye ngo wenda hari kiba, kuko abagiye ntaco bagikora, ntabahaba. Buriya Yesu yaravuze ngo imbaraga zose zaturwanyaga ziri batigorigota, ngo ndetse n'ibisigisigi byazo nta bubasha bigifite. So buriya bisigisigi, buriya bagacu mugana mu kinyamurenge akavuga ngo inzoka iyo wayiciye umutwe ngo igisigaye wocambara nk'umukaba. Buriya Kagara kamaze gucika umutwe, ubwo nyirako atagihara atakivuga. Ibindi byose n'iki gihimba cy'inzoka wogikemeza nta kintu kikihaba. Amagambo iryo jambo nshaka turisubiramo. Ni ukuvuga ngo Akagara kameze nk'inzoka. Inzoka baciye umutwe, kimwe gice kibiri wo gufata ukigeza umukaba ukagenda, ntaco cyo gutwara. Ntaco cyo gutwara. Ni ukuvuga ngo umutwe wa Kagara waracitse wararangiye. Hasigaye ni kiriya gihimba kindi. So nta kintu na kimwe ntaco bigitwaye. Ni intare ziziritse kabisa. Nshuti bavandimwe, twongeye twagarutse muri studio zacu nk'ibisanzwe, turi kumwe n'umutumirwa wacu, ariko reka tubanze twiyegereza abantu bose bari hirya no hino ku isi, haba muri Amerika, muri Canada, Australia ndetse no muri Europe, muri Afrika, iwacu muri Congo. Tubahaye ikaze umutumirwa wacu. Muraho Vision of Umurenge, right? Televiziyo dukunda cyane, yahagaze mu gihe cyiza cyo gutabariza ubwoko. Buriya turi ku mateleviziyo ntabwo ari uko dukunda kuba turi imvuzi, ahubwo ni umubabaro uri mu mutima. Nitwa Rukema Claude, bakunda kwita Kabirigi. Ntuye mu mujyi wa Edmonton hano muri Alberta mu gihugu cya Canada. Murakoze cyane. Update iwacu ruguru niyo cyane tuzaduhera, warangiza ukatubwira update iwanyu neza aho uvuka, tukabona gukomeza ikiganiro. Iwacu aho mvuka neza, mvuka mu Gahuna.
mugahona ku ndondo mugahona neza hariya ku ndondo. Mugahona habaga imihana myinshi. Hari umuhana twitaga muri Mitonde ku Kirambi kwa Mahota, ahandi hakaba iwacu muri Catholique habaga agahana gatoya. Umusaza mukuru wahabaga yitwaga Fabiano Ndacaho, niwe data niho iwacu. Hirya hakaba kandi undi muhana wa Sepeza muri Mukadegu kwa Mabuye, donc hariya niho iwacu. Turakwishimiye cyane kubana nawe muri studio. Ndumva iwanyu ari hafi n'iwacu, ntabwo ari kure. Iwanyu ni hehe harya? Ni hariya muco hagati. Ku kabara warambwiye. Iwacu ni hariya rwose. None amakuru yo ku ndondo muri rusange, umutekano bimeze gute? Ku ndondo iwacu nta mutekano w'ubukihaba. Yego. Mutekano guzuba abantu bagituye. Iyo mihana yose mpaye nkubwira imyinshi yarashize. Muri rusange nta mutekano uhari kuko bagoswe na ziriya ngabo zose za Gisekedi yazanye, bariya bose uko bangana. Ndetse numvise amakuru bavuga kuko hari abari kuzamuka baguma kongera kuzari zihari. Nta mutekano abantu bagifite. Abantu bari gupfa buri munsi. Hari n'umwana wa mwene data wacu nawe bari ku kiriyo ciwe yarapfuye ejo bundi, yishwe nabo bagizi ba nabi. Nta mutekano. Muzi ko niko bivuze, twebwe turanakurikirana cyane nyine kuko amakuru niyo dushinzwe. Turimo turarengana. Ariko hari abatabyumva. Babonye ari umusaza ejo bundi baherutse kwica ari mu nka ziwe, sinzi nimba baramubonye, umusaza witwa Senyamurunga. Rero yaratara umusaza arakira umugabo ukiri muto. None se ko izo zose bigenda bitubaho, ariko n'ubundi tukaba tugifite abantu barimo babihakana, abo twabavuga iki? Bariya n'abicanyi. Bariya n'abicanyi cyo kimwe n'abo bose n'abayakutumba, cyo kimwe n'abayakutumba, cyo kimwe na Kisegedi. Bariya bose n'abicanyi. Nta tandukaniro bafite, bose n'abicanyi. Yes. Turi Edmonton uyu munsi twabasuye. Hano batubwiye ko ngo ariho mu ndiri y'Abanyakagara. Mu by'ukuri ndashaka ngo tubwire Akagara hano katangiye gute, kavutse gute? Akagara ni amakuru maremare. Ariko kuva muri 2017 nibwo intambara z'iwacu zabaye. Hano twese twakoraga abanyamurenge twakoreraga hamwe. Noneho habaho ubuyobozi, ariko ubwo buyobozi bukaba kera bwari isumu muri Akagara sa Kanone, bukaba bwari isumu. Noneho ibyo dushaka gukora byo gutabara iwacu, ubuyobozi bw'umuhana bukabyitambika. Noneho bamara kubyitambika bagera aho bagira imbaraga, uwagira ngo atange igitekerezo ku rubuga wese bakamukuraho, ugize ngo atange igitekerezo wese bakamukuraho. So umuhana wa Musa nkuko kwinka ziragiriwe mu bibugu, akajagari kaba karabaye. Noneho akajagari kamare kuba, habaho abantu bamwe babitekereza mbere, kuko iyo ideology yari itangiye kugenda yinjira rwose. Abamara kubitekereza mbere biba ngombwa kuko bakura ka gatsiko k'ubuyobozi ku rubuga. So noneho bava ku rubuga, tubakura ku rubuga, bamara kuva ku rubuga, noneho uburwanashaka cyangwa se abatabazi
baba baratangiye. Noneho batangirana nyine imbaraga, ariko muri ijya gahunda yabo y'ababandi y'Akakagara ni abagabo bakeya, ni abagabo bake cyane. Noneho bagira amahirwe kuko twebwe twari mu ntambara, icyo twebwe twashakaga kwari ugufasha iwacu, ariko intambara y'umuhana ntayo duha agaciro kuko ntabo turwana nabo, nta bantu bahari turwana nabo. So titwabiha agaciro. Noneho baza kurema akantu k'akaradiyo, akaradiyo kaguma gutangaza amakuru, gasa nkaho kabaye popular, gatuma gatukisha Edmonton. Ariko mukuri kugaragara, mukuri guhari, umubare munini munini uranabibona none wowe, ni umubare w'abarwanashyaka. So ariko kubw'amahirwe ubu dufite radiyo ininyomoza ibyikora, ariko Akagara hano kuko abantu babivuga, kuko abantu babitekereza, gapibirwa n'iyo radiyo yabo bagize, twebwe tutaragira radiyo yo kunyomoza ibyo bagira, ibyo bavuga. Ariko mukuri ni abagabo batarenze batanu, nibo bagaragara. So mu buzima bwacu bw'ibi bintu hari abantu bakunda guceceka, hari abantu bavuga ibyabo, hari abantu bakora ibyabo, hariho abantu bacecetse hano muhana ariko atari utugara, hariho abantu wenda adakora gusa kuba badakora ariko atari Akagara. Ariko Akagara iyo bakoze inama yabo y'utugara ni abagabo bageze batanu, kibazo barenga umubare. Murakoze. Ndashaka kumva community y'Abanyamurenge ibarizwa muri Edmonton irangana nkagote ugereranyije nubwo utatubwira umubare nyawo neza. Mukuri aho nza mbasha kubigereranya kugira ngo bibashe kuboneka neza, turi amakanisa yuzuye turi amakanisa yuzuye 4. Amakanisa yuzuye 4, hakabaho n'abandi babiri nabo bakiya batangira, ariko amakanisa yuzuye 8. Urumva turi abantu benshi, tuba kuvuga ko tureze 1000. Uyu muhana nyine wa Edmonton mu by'ukuri ko bagiye bawuvuga siko tuwusanze. Bagiye bavuga ko umuhana wose hano ari mu ndiri ni gake zijyaza bamayimayi. Ariko twumvise ukuntu dusobanuriye abagabo 5 mu bagabo 1000, urumva ntaco boduhungabanyaho. Oya ye ntaco boduhungabanyaho, ariko ni babi. Urabona nk'ubu iki kintu cyo kwibuka Afanderete Makanika. Yes. Twakodesheje sale mbere y'igihe. None dukodeshe sale mbere y'igihe, abo bagabo 4 5 barabimenye. Babimenye bahita baje kuri ya sale ijya sale twakodesheje. Bashike babwira abazungu, barababwira ati no, ntaba abantu bamukodeshereza sale bafite fundraising yo kuja kugura imbunda zifasha imitwe y'iterabwoba, terrorist, urwanya leta, ngo M23 ngo twirwaneho, ngo ayo yose ngo ni imitwe y'iterabwoba urwanya leta. So ariko kubw'amahirwe abazungu n'abantu b'ubwenge bababona nk'abasazi, bababona ko ari abantu binteranya, bababona ko ari abantu bataye umutwe, barabisuzugura. Gusa abazungu ntaza reka kumenyesha, atumenyesha amakuru y'uzabaye ndetse atubwira n'abaje abaribo, kandi kiza gitangaza nuko baza bagenda bihishe, ariko ku manywa bakagaragara bakaboneka. Pasiteri rero waganiriye n'umunyamakuru, jewe urambwira abo bantu abazungu nimba barababwiye bakababwira n'amazina, aba bantu urabatubwira. Noneho abo bantu ndabakubwira bitari kuri kamera,
kuko si ariko n'abo bantu barazwi n'abo bantu barazwi utugara twa hano turazwi nibo babona utwo tugara twa hano nta bandi barengaho. Ese ubundi dusubire inyuma mu mateka y'ibi bintu bija kuba, hari n'amavideo amwe y'abo bagabo, umugabo umwe witwa Oscar, je ntabwo muzi, bagiye bazana video arimo yamagana leta ya Congo avuganye n'ubwicanyi bw'abanyamurenge bakorerwa akarengane ibintu nk'ibyo. Ariko uyu munsi wa none hano muri Edmonton twumva ngo niwe perezida cyangwa se uhagarariye ako kagara, twakwita ngo ni akabi. Jewe niko nabitekereza. Ubundi akagara niki gasobanuye, sinzi umuntu wabidusobanuriye ejo bundi aravuga ngo ni muri iyo sansi nyine ngo ni akabi, nta keza kari mu kagara. Yes, arumva akagara ubundi yari inzu nziza y'abagabo b'imfura, abagabo baganiriragamo, ariko ibo babihindura kabi, babihindura ikintu kibi. So nkuko warumbajije Oscar, nk'umuntu utuye Edmonton, nk'umuntu uzi ibyaha bibera Edmonton, kandi umuntu ukurikirana ibi bintu hafi, Oscar yararenganye. Oscar bamufatiye abari bagize iminsi hano. Yego. Dutekereza kuko bamufatiye mu bushitsi. Ariko si umushitsi mu bwoko muri icyo ushaka kuvuga ni iki ngiki. Noneho umunsi Oscar ahura n'ikibazo gikomeye, baramutumiye kuri radiyo, iyo radiyo yabo bagenda ari abagabo babiri bajanye na Oscar, harimo na Bineza. Noneho bashike bose bahinduka abanyamakuru bakaza babaza Oscar, ndetse uwo mugabo aramubaza ntese ibuhaye uvuga ayushuwa wosubira mu Rwanda. So noneho baba bamwijije ahantu adashobora gusubira kwikura. Niyo bavuze ngo yararenganye, niyo yaje wenda afite hari ibindi bintu afite mu mutwe watekereza, ariko kubera gusa ko yaragishika, yarataraba able, yarataraba capable wo kuvuga ngo agiye kuri radiyo agire ibyo atangaza hano mu muhana, kuvuga ngo avuze hejuru ya BCC, ngo avuze hejuru y'Ineza, nta kintu na kimwe yarazi. So yakoreshejwe penalty, wenda isanga ibitekerezo bye yari afite, akoreshwa penalty n'abo bagabo bari bagize iminsi ahangaha biyemeje gufatikanya na Kisekedi kwica ubwoko. Okay, si mvuga ko ushobora kuba uri kumudefanda, ariko nanone ni umuntu w'umugabo kandi ukuze kandi waciye no ku ishuri, yagombaga gutekereza akamenya ibyo yakoze, nimba ari ibidakorwa akabisabira imbabazi, kuko hari amaradiyo menshi yagombaga kunyuraho tukamuheza iyo audience, ariko ntiyayikoze, ahubwo yariyongeje gukomeza gukora ayo manyanga. Buriya uzareba umuntu waguye, iyo yaguye yarera akijijwe, azagwa cyane agatambuka aho yarari. So ubu ngubu ashobora kuba afite ububi buruta ubwa mbere. Yego. Kuko nta ibintu by'imbabazi byo ntibikimurimo, kuko yamaze gutekereza ko enough is enough. Bizamugora. Si we wenyine bizabagora, bamaze ku niyo tubavuga ni ukuri kugaragara, nta ntitukibana nabo mu muhana, kiba mu muhana, kireba ukibabona,
ntaho babona ntaho basanga. Ejo kunda gukurikirana amakuru yabo cyane. Umunsi baja kugira kuja kurega ku bazungu hari muri ya sare. Timu Hotoni baza bakorera mu inama. Nari nayimenye nari mpicaye. Bakora inama mpicaye ndi kumwe n'abandi bantu ntibamenya kuko mpicaye. Bakora inama irarangira so buri Timu Hotoni hari hafi ya ntuza ya ahantu hitwa ngo ni hafi ya Yorohead. Yes. Aho ni muri Edmonton. Aha ni muri Edmonton. So iki kubereka kuko nta kintu na kimwe bafite kudutwara, bararangiye n'abantu badafite ubushobozi. Wow. Reka tugaruke kuri iyi sare mwari mwafashe wari wavuze baragiye babwiye abazungu, nyuma yo kubwira abazungu ko batagomba kubaha ikibanza ngo mwibuke General Rukunda Makanika. Abazungu bamaze kubibabwira, mwabyakiriye gute k'abanyamuhana ndetse n'abashitsi twaje tubagana? Ni gute mwabyakiriye? Mwabashije kongera kuvugana n'abo bazungu gute? Barongera babaheza iyo sare? Mu kuri twari tubizi kuko bagiyeyo, ariko twari tuzi kuko nta kigiyeyo. Uzi ni nko kuvuga ngo umwana gukubisa agashi wenda uramukurikiranye ngo ugiye gukurikirana umwana ngo gukubisa agashi. Donc twari tuzi ko nta kigiyeyo, niyo mpamvu tutatinye ngo wenda hari ikiba kuko abagiye ntaco bagikora, ntabahaba. Buriya Yesu yaravuze ngo imbaraga zose zaturwanyaga ziri batigorigota, ngo ndetse n'ibisigisigi byazo nta bubasha bigifite. So buriya bisigisigi buriya bazacu umugani mu Kinyarwanda akavuga ngo inzoka iyo wayiciye umutwe ngo igisigaye wocambara nk'umukabo. Buriya Kagara kamaze gucika umutwe ubwo nyirako atagihara atakivuga. Ibindi byose n'iki gihimba cy'inzoka wogikemeza nta kintu kikihaba. Amagambo iryo jambo nshaka turisubiramo. Ni ukuvuga ngo Akagara kameze nk'inzoka. Inzoka baciye umutwe, kimwe gice kindi wo gufata ukigeza umukabo ukagenda ntaco cyo gutwara. Ntaco cyo gutwara. Ni ukuvuga ngo umutwe wa Kagara waracitse wararangiye. Hasigaye ni kiriya gihimba kindi. So nta kintu na kimwe ntaco bigitwaye. Ni intare ziziritse kabisa. Ntaco batutwara. Ntaco zararangiye. None mu by'ukuri uyu muhana wanyu ni nk'irihe jambo twobwira abadukurikiye bari hirya no hino ku isi bumva ko uyu muhana usa n'urimo shetani arimo afite ibirindiro? Mukuri ico nobabwira kandi banyizere, ico nobabwira, Edmonton iri mu mihana izitanga amafaranga menshi yo gutunga abaturage b'iwacu bicwa n'inzara. Yego. Donc ni umuhana ukora mu rwego rwo hejuru, urimo abagabo beza bakora. Edmonton irimo abagabo b'abanyabwenge twobabwira mu mazina, abagabo b'abahanga, abagore b'abahanga, basore b'abahanga bakora ibintu by'indashikirwa. So ibi bintu byose mutekereza ngo Edmonton ngo haba mu tugara, no, naka karadiyo kahabaye. Ni mpamvu tutayirwanije iyi radiyo, twatangiye ari radiyo y'umwana wacu uhazamura views. So dusa n'ababiretse, ariko igihe ejo bundi muri kiganiro navuze kuko igihe kigeze cyo kuzagera igihe nayo tukayihagarika kuko ubwo bushobozi turabufite. Kuko none ibitekerezo byabo bindi twagiye tubihagarika, ariko rwose abantu hirya no hino batekereza ko Edmonton iri mu tugara, Edmonton yuzuye utugara, ni ibinyoma byambaye ubusa, nta bihari. Ni ukuri takubeshe, twebwe turi inyuma y'uyu muhana twumva amakuru ya hano
tukumva ko ari muri ambushi bene za zindi zo kwa Yakutumba. Ariko twahageze batwakiriye neza mu by'ukuri. Umuntu wa Edmonton ndabatangarije naje ijisho ry'umunyamakuru rizareba byinshi. Twasanze muhagaze neza. Turabashimiye. Murakoze cyane. Turabashimiye rwose. Murakoze rwose. Hanyuma ntabwo tuza gukora ikiganiro kirekire ngo tuze gufata umwanya. Narigeze ngaruke kuri aba bagabo uvuze ko Oscar yaje abasanga aho aba ngaba bo nubwo Oscar yaje abasanga ibo batewe n'iki kwikura mu bandi kw'intambara twese zadushoweho tureba tubona uko zitangiye zitunyaga zidusenyera zitwambura ibyacu zitwangaza. Aba baje guhinduka gute bavuga ko ibo bagomba gushigikira iyi leta yayitwica? Abangabaga bari bagikorana na Masunzu. Bumva bari proud yo kuba bumva bari kumwe na Masunzu, bari bafite fieri, bumva bakomeye, bumva ari gitangaza, bumva ntaco mugeraho. So noneho bagira amahirwe. Hari umunsi umwe twari kuri church, umwe yamanyiratira ngo amaze kuvugana na Masunzu. Aje ndibaza nteze kuvugana na Masunzu hari ababanye nawe uretse kuvugana nawe. So ico kintu nico cyabajanye bamwe bagashaka no kubeshera ubwoko ngo bonaba ngo n'ubu bwoko ngo nibwo bwo mutugara, ariko ntabwo ari byo biriya n'ibintu by'ibinyoma. Nta bwoko bugira akagara ukuye kuko umuntu aba akagara ku giti cye. So nico cyabateye bumvaga kuko bari ari bitangaza bafite Masunzu Lieutenant General, nta n'ikintu na kimwe yoba muri isi. Nagira ngo bari bazi kuko arusha n'Imana ubushobozi. Nico kintu cyari cyarabajanye nako cyabajanye kugeza n'ubu aho batangiye kugenda barya udufaranga twa Kisekedi. Numvise ngo ya Karanaza hangaha ubu bari mu birere ngo ko baraza kwifotozanya na Muyaya ngo babaheze niba ari ibihumbi ese ni 5 bari mu gutanga harya ni 5 ngo bari mu gutanga ibihumbi 5 kutuma umuntu atanga ubwoko biriya ni umuvumo. Ni umuvumo kandi uzobakurikirana kuvuga ngo ibihumbi 5 by'idolari umuntu yinjira muri uba ibyumweru 3 akaba yayakoreye. Yes, ari umugisha, ariko ngo agiye gutanga guhabwa ibihumbi 5 ngo yicisha abantu n'inzira karengane. Ko numva n'uriya mukobwa Beatrice uyu mukobwa uri ahangaha, uyu mukecuru uri ahangaha ngo uba hariya Gatino. Ndashaka kubwira isi y'abanyamurenge kuvuga igifaransa cyiza, kuvuga icyongereza cyiza, kuba utuye Canada, kuba utuye Amerika, kuba utuye he, ntibivuga kuko ufite ubwenge buhagije, ntibivuga kuko ufite ibitekerezo bihagije. Aba ba Beatrice hano n'utu tugara hano ubona ku maradiyo n'ahandi. So ni abantu abo bangara bazavuga ngo ni Pamba Boy. So they are nothing. Nta kintu na kimwe barico. Habe niyo bukwirakwiza urwango. Muhumure donc ni abantu batageraho twebwe abantu b'abagabo, twebwe abantu b'abagabo aho twicaye ntibashobora kwinjira aho twicaye. Yes, n'abantu batakibaho, n'abantu bataboneka, n'abantu badashika mu bandi bantu. So ubwoko bwacu bw'abanyamurenge numvise Magarambe, thank you Magarambe, ndagukunda cyane. Avuga kuri Beatrice nahumure ntaco yokora n'iriya foto gusa yoja kwifotoza. Murakoze. Jewe
ndi umunyawatawa amakuru yaho menshi mba nyafite barayambwira gusa simbavuga izina kuko njewe ndi umunyamakuru ariko amakuru mfite nuko hari abantu bamaze guhamagagwa ngo bazaje muri iyo foto kandi abantu bahamagawe cyane ni abapasiteri bagiye bareba abantu nyine bafite icyo bamaze hariya mu muhana n'uwa bahamagaye jewe ndamuzi n'abo yahamagaye bagera nko kuri 5 nabo ndabazi ariko bamwe ntago bamwemereye abandi sinamenye ko bamusubije dutegereje nyine uriya munsi nyirizina nibwo tuzabona ifoto yes rwose abantu ba Ottawa nibahagarare nk'abantu b'abagabo $5 niyo buzoba 200,000 kuvuga ngo bagufata ifoto nibamara bagende bayigurishe ngo nta genocide iri gukorerwa abanyamurenge n'abatutsi gusa kuri iyo foto rwose ndabashishikariza kwamagana ico kintu kibi mukive mu bantu ba Ottawa muri abantu rero ni muri ndo muntuze ni muri mu buyobozi ahubwo mugende mukora intuze muje mugende mwigaragambye mwamagana iyo foto mwamagana ko karengane mwamagana iyo strategy mwamagana ibyo bintu byose uko kuntu kose kwa gupangwa kugira gusa ngo umunyamurenge ashire ave ku ikarita mugende muzamagane gusa abantu ba Ottawa turabesabye tuzabikora ndetse n'umuyobozi wa Ottawa ari muri ibi bice yaje kwibuka ibyo byose ubu butumwa buraza kumugeraho amenye ica dupangira reka tukusabe ugire n'ubundi ubutumwa wagenera abanyamurenge bose muri rusange mu by'ukuri reka ngaruke kuri Kento Edmonton kandi niwo muhana nasanze ufite abapasiteri benshi bari muri ibi bintu byo gutabara iwacu byaba ibikorwa by'ubugwanashaka ruvuga ngo ubugwanashaka ni umuntu wese wumva ikibazo cy'iwacu akagira icyo agikoraho wasanze hano muri Edmonton mu by'ukuri abapasiteri muri benshi muri ico kintu naco twakibashimiye so wowe nk'umupasiteri ndagira ngo ugenere bagenzi bawe ubutumwa bari hirya no hino ku isi ariko muri diaspora bafite ubushobozi bafite ico bokora ubagenera ubutumwa kuri iki kintu cyo gutabara iwacu ico nogene nico ubutumwa n'ibya bundi busanzwe yego umuntu wese yumve ko ari ku rugamba umuntu wese yumve ko agomba gutabara iwacu dukure amaboko mu mifuka dutabare iwacu twumve ko iwacu hagomba kubaho twumve ko aho tuzongirwa abagabo tukaba abagabo b'igihugu nuko tuzaba twicaye mu ntebe z'iwacu tuba ducira imanzi iwacu mu gihugu cyacu cyatubyaye ariko kino gihugu iki gihugu turi iki ngiki uzerebe nko muri quartier dutuyemo cyangwa avenue dutuyemo buriya ahangaha habaho abagabo baba bafata ibyemezo abo bagabo b'abazungu batuye iwabo ugasanga bafite inama batuye iwabo bafite inama za quartier bafite inama za avenue iwabo z'umuhana tibe gutumira kuko nguri umugabo kandi ufite passport nta muntu n'umwe muri bihugu byacu by'abanyamurenge twese uratumirwa muri zo nama za quartier z'umuhana z'intuza so niki kandi dufite passport nuko atari iwacu ariko nitugera iwacu natwe tuzoba turi abagabo bo gufata ibyemezo mu gihugu cy'iwacu icya kabiri iwacu hagomba kuba amahoro gatatu tugomba kubaho nk'abandi bantu uko bariho kitugomba kwemera gupfa
titugomba kwemera gutotezwa. Ibi bintu tuba tukora tugomba kubitegurira abana bacu mu myaka 100 iri imbere bagifite amahoro. Murakoze. Urakoze cyane. Impamvu nari kubwiye ngo ugenera abapasiteri wari uri mu bapasiteri nuko benshi bumva ko ngo ni politiki. Ese muzi kuri gutabara iwacu, gutabara abavandimwe, gutabara ababyeyi ni politiki? Naho narigeze gusa ngo ubaheze ubwo butumwa. Imyumvire y'abantu iragoye, ariko gutabara iwacu ni inshingano z'umupasiteri kurusha umuyoboke. Yes. Kuko utabara umupasiteri umeze nka Nehemiya, utabara umupasiteri umeze nka Mose, utabara umupasiteri umeze nka Daniyeli wibukije Imana kuko imyaka 70 ishitse ari igihe cy'amasezerano cyo gutaha. Utabara umupasiteri ngo wibwire abantu kuko inanga zacu zimanitse hejuru y'ibiti. Yes. Utabara umupasiteri ngo ubwire abantu iwacu ko dufite gakondo. Utabara umupasiteri ngo babwire amagambo ya Naboti yavuze ngo sinogurana gakondo ya data. Yes. ngo nigurane y'ibintu ushaka kumva. Yeah. Ntabwo uba uri umupasiteri wujuje inshingano. Uri umupasiteri w'umunyabwoba, kandi Bibiliya zivuga ngo titwahawe umwuka w'ubwoba. Yego. Yes, tugomba kuvuga tukavugira iwacu hakabaho, tukabona amahoro, abantu bakabona amahoro, abapfuye bakabona amahoro, abanyamurenge bakabona amahoro, abarundi bakabona amahoro, abandi bantu bose bareba mercenary bagasubira iwabo, bakazataha iwabo, bakaba amahoro iwabo, ariko natwe tukabona amahoro n'abarundi bose, n'abatanzania bariya bose ba mercenary bose. Reka tugushimire. Murakoze cyane. Mu by'ukuri turagushimiye ku mukingi wanyu, ku rugamba murimo. Bibiliya nizivuga ngo mugwanye Satani ngo nayo izabahunga. Mu by'ukuri Satani yenyine yarinjiye kandi tutabigizemo uruhare, ariko gahunda no kuyigwanya kugeza neza tuyigejeje muri Gehinomu. Cyane. Birasoje gira ijambo rimwe uvuga. Ijambo mvuga mpaye abanyamurenge Paul, yego ntwari yacu yadusize. General Afanderet Makanika, abanyamurenge mwese mwihangane, kandi icy'ingenzi nuko tuzotaha. Iriya mihanda yose n'imodoka zacu z'abanyamurenge zizoza zikora transport, nitwe tuzoza dukora amato yacu niyazoza bari muri Tanganyika. Biri donc buriya butunzi bwose bugiye kuba bwacu, kuko Imana yaduhaye ubwenge, ubu dufite ubwenge. Imana yaduhaye ububasha, ubu dufite ububasha, bushobozi. Aho ngo mwitegura igihe cyo gutaha kirageze. Igihe kirageze. Uravuze ngo ubutunzi buri mu gihugu natwe tugomba kubugiraho access 100%, tukabujyaho kuko igihugu ni cyacu twese, tuzakibanamo nabo. Turagushimiye mutumirwa wacu pastori. Mu by'ukuri uyu mwanya tuwuhaye agaciro, kandi dutangarije abantu bose ko Edmonton ari amahoro, Satani yaratsinzwe ku mugaragaro, izuba riva 100%. Edmonton rimwe abagabo bahagurutse tukaba twarabasha kunetereza iyo ideology yararangiye completely. Beniyo hasigaye abo bagabo bakeya, n'abantu ntibahakiye. Iyo urwana n'umuntu utaboneka, iyo urwana n'umuntu utahari, iyo urwana n'umuntu wihisha ugenda mu makobe, iyo urwana n'umuntu beniwo gusigara n'umuheza abana akaba ari bo barwana nawe. Erega ni imyuka mibi yandu ho mu kirere imwe Bibiliya zivuga. Iyo niyo muhamugwana nayo, niyo mpamvu n'ubundi mukomeza iyo ngiziruka mu gusa n'amasengesho. Yes. Turagushimiye pastor. Murakoze Imana ibahamurishe. Reka tureke gutwara umwanya muremure, tureke kurambira abantu. Yari yapudete gusa ntoya yukunta abanyakagara bagiye gucuragurira sare, ngo ntibatange sare, bigiye gukorerwa nk'ibikorwa ngo by'abateroriste, ariko Satani ameshindwa kabisa. Turagushimiye. Murakoze cyane. Reka dushimire abazadukurikirana bose. Twari muri studio
ya Vision of Murenge. Je wari kuri mikoro ya mbere ni Yakobo Blaise. Pastor wakongera kwibutsa amazina yawe. Nitwa Rukema Claude Kabirigi. Niyo mazina yaje. Turagushimiye. Murakoze cyane.